Karam karbeng long, welcome to my YouTube channel Dipansing Vlogs. Pini video bang la podo nang litumhan asap so nang kethan pachini gi poyat nang litumhan la si pini bang la bang so video bang la puhan lo. Aning kan wang son mate aning kan wang keep beware. All karbeng long YouTuber meet up mate pinang bang 2024 lo ning kan surini ra ingkoi ra pli kichok lo la si aning kan wang keep beware son thoughts tame pinang bang ke dipu si bipon ipo dipu irrigation park along si pinang bangke YouTuber meet up bipon ipo nang litong YouTuber kimi mate YouTubers do ans tami dak sa chitong ikpet po lapen nang litum tami nang litum maning dok mate YouTubers atum handa nang litum chitong ni bate nang litum than tami tek ponong ipo nang litum tami wang tami lapen bang ke nang litum YouTubers nang litum favorite YouTubers kumalo pote la nang litum example like Robin Diary Carby Entertainer, Breakman Production, Christian Teron, Genie Vlogs, Putame Kesopi Entertainers, Putum Tamedi, Dak Chetwang Lapo, YouTubers doan, Matum Gechetong Lapo, Donatum, Mukrang Big Ed, Dolo, Harmony, Dolo Tumandame, Wang Lapo, Tasi all Carby long YouTuber meet up, Kibi Pon Jepang, Aninkan Wang Son si, Penangabangi, Dipu Mate. Irrigation park along si Penang Bangke, YouTuber meet up, bipon ipo. Lapan nang litum, YouTubers doan mate YouTubers sa kimitum doan tami nang litum panke welcome lo nang litum wang inji potang te nang litum wang ignon lapan join si ba nang piig nang po la YouTuber meet up apan. Inod pen tangka cerung 200 mate paro ini ke cerung do, la sila paro ini ke cerung bangke yang litum tangka kipin nga dimbang kudak ma bukan litum nohok ta mathan ini ngalon ni description lang pido la number mate la screen nang paklang ang la dak QR code di nang litum la dak scan log on anitum 200 paisa pinot angken nang litum matela scan natin ang tanda number la yaso do contact on la payment pay prang la da phone number di la thengtom ti so la si tangka bang mate money receive lo la phone call non nge la pen bang payment 200 payment pinot angke la si time ki chengi bang la ke 10 am pen education park di phu long matla la si teboket karbeng long la pen YouTubers an tami chitong ignang all karbing lang YouTubers meet up pinang bang ke ingdeng phone ki chokla donatum aprang pen ingdeng isi hini ki thom flip pen bang bom la si pinang bang ke ingdeng pho ke chokla si kadu tami chitong ipet nang all karbing lang YouTuber meet up long le